Yes, ikaze nanone nshuti bakunzi ba KTV News, reka nizere ko mumiriwe neza. Ibujumbura mu gihugu cy'u Burundi ibintu bihinduye isura bavandimwe. Ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye bifashe irindi range mu buryo budasanzwe. Biravugwa ko nyuma y'uko umujyi wa Uvira ufashwe n'abarwanyi ba M23 ama Global Positioning System yose yakuweho. Biravugwa neza ko nta ndege iri kururuka hariya ku kigo cy'indege cya Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Mutese bigenze bite? Twase tubabwira ko intambara ya Uvira izagira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi. Ni bimwe mu bintu M23 yakomeje kugenda ikeburaho Perezida Ndayishimiye imubwira iti nyabuneka twaganira tukarebera hamwe uburyo ibintu byakoroha. Ndayishimiye aranga abacyakiri igiti gitose kitiyoroswa. Umwongereza avuga ati wet blanket ikiri igiti gitose. Noneho aho ngaha ibibaye ni ibihe niki? Ndagira mbabwire iby'indege ya Brussels Airlines ni indege y'Ububirigi kandi murabizi ko Ububirigi bufatanya na guverinoma Kinshasa ndetse n'igihugu cy'u Burundi mu ntambara bari bahanganye n'utwa M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Icyaje kubaho nuko iyi ndege ya Brussels Airlines yari kugwa kuri iki kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, ntiyabashije kuhagwa kuko inshuro zose bageragezaga ko igwa babwirwaga ko rwose ngo babanza gusaba uburenganzira umutwe wa M23 ugenzura umujyi wa Uvira. Ni ibiri kuvugwa ku rundi ruhande. Ndaje babwire gatanu ku kandi ibiri kuvugwa muri izi accesses zegera ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ugarutse ku mpaka Gatumba, M23 ikoreye ibintu byiza cyane ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Irabwita ingabo ni mufata intwaro zanyu muhekwe muzingu twangushye mugende, ntawe twishe, ntawe duhohoteye, ntawe dufashe bunyago, ni mufate intwaro zanyu muzambukane mwitahire amahoro. Uburundi kandi buri mu by'ukuri kugerageza kwitegura intambara ku Rwanda mu buryo budasanzwe. Ndaje mbabwiraho gatanu kuri gatanu. Ndababwira ko magingaya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo tariki 19 nyuma y'ukomeje kubera hariya mu Burasirazuba bwa Kongo. None ubu ndi umusore ndagenda nta kibazo mfite. Yahozeho riraka kugeza uyu munsi nanjye ndi umubyeyi nk'abandi ndakikiye. Nawe witinda, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza. Ubu mubona nari mfite ikibazo cyo kutabyara, ariko nyuma mu buvuzi gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania nabashishikariza kuza namwe akabakuraho rikaba. Tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara z'amarozi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, nyabingi ndetse n'ibindi. Abatugezeho baritangira ubuhamya. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kurogwa. Nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ukomoka muri Tanzania, aramfasha ndakira. None ubu ndi umusore ndagenda nta kibazo mfite. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL, dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ku bindi bisobanuro bariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0787 Tariki 19 abashyigikiye Perezida Tshisekedi bari kwitegura gukora imyigaragambyo yo kwamagana amasezerano ya Washington yo ku itariki ya 4 Ukuboza 2025. Mutese bigenze bite? Ndaje babwire gatanu kuri gatanu ibikubiye muri aya makuru. Ndabwira ku bitero ingabo z'u Burundi zongeye kugaba kuri M23. M23 nayo isohoye itangazo. Turadebera hamwe ibirimo. Hanyuma rero yitwa David Sejusa, ni general ukomeye cyane mu gisirikare cya Uganda UPDF, aravuga ko atangazwe bikomeye no kuba u Rwanda iteka ruhambirwa kuri M23. Ndabibabwiraho. Hanyuma ikindi tuza ko bwira gatanu kuri gatanu ifatwa rya Uvira ryatejwe nk'iryani muri politiki ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ntibarya ntibamira. Ndabibabwiraho. Ingabo zatwirwaneho nyuma ya Uvira zifatanyije na M23 zongeye kwigarurira ibindi bice zirukanye ingabo z'u Burundi mu bice bitandukanye byunamiye umujyi wa Uvira nko ku Ndondo. Ndaje mbabwire gatanu kuri gatanu uko ibintu bimeze. Ikindi hari nduce rwose ingabo z'u Burundi zari zisigayemo ziri ku withdrawing zisohoka zigenda. Ndabibabwiraho. Hanyuma ikindi nza kubabwira ni urupfu rwa Magloire Paluku
uyu mukada wa AFC 23 nabyo byemejwe n'umutwe wa M23. Ndabwira uburyo yapfuye, uko byagenze ndetse n'ikigiye gukurikira. Imasisi imirwano ikaze yaciye ibintu nyuma y'ibitero bya Wazalendo kuri M23 ahitwa Bitongi. Ndabwira ubutumwa Bernard Byamungu Mahesheni Twaisi wa General Sultan Makenga nyuma yuko asesekaye umujyi wa Uvira. Hari ibyo yatangarije abatuyeyo, ariko kandi n'ubutumwa ageneye cyane cyane ingabo z'u Burundi zakomeje kugenda zihisha mu bice bitandukanye bya Uvira. Twabwiye matekwa ziri gufatirwa hariya mu bice bya Ruberizi n'ahandi hatandukanye, za Sange, za Ruvunge na he. Ndabibabwiraho 5 kuri 5. Hanyuma u Rwanda hari icyo rwavuze ngo niba amahanga ashaka amahoro nibasabe ingabo z'u Burundi na FARDC bahagarika intambara. Ndabibabwiraho Minisitiri Nduhungirehe yahamije ko u Burundi bufatanya na FDLR mu buryo bukomeye, ndetse n'uburyo FDLR iteye mu by'ukuri impungenge igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma ndababwira byinshi bigezweho ku ngabo z'u Burundi ziri muri Kongo zirenga 20,000 byemejwe mu buryo budasubirwaho na His Excellency Paul Kagame. Ni Perezida Kagame ubwo yakiraga indahiro z'abayobozi bakuru b'igihugu bamaze iminsi bahawe inshingano. Yabasabye byinshi, ariko yanatangaje kuri situation mu karere k'ibiyaga bigari. Turarebera hamwe ibyari byo. Ati ntabwo nsinzira rwose, bahamagara buri kanya. Ni Perezida Kagame avuga ku gitutu cy'abashaka kwikoreza u Rwanda umutwaro w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda kandi rwakiriye abandi banyarwanda barenga 300 babaga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ndaje nabyo mbabwireho 5 kuri 5. Nandi makuru agezweho muri aka karere turayava imuzini muzingo. Nongeye kuba ikaze rero, reka mbibutse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe. Ni subscribe cyangwa sabone ni kuri KTV News nta handi. Ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Nimero 07844832 ni nimero yacu ya WhatsApp, watwandikira cyangwa se kuduhamagara wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe. Amarembo arafunguye. Bwana Kalemba Aimable nawe ari tayari ku murongo wa telefone. Ndaje ndamwakira muherugari atubwire ku operation yagiye akorwa mu bice bigiye bitandukanye. 5 kuri 5. Yes, reka mpere ku makuru y'uduce twafashwe n'abarwanyi batwirwaneho nyuma yo kwigarurira umujyi wa Uvira afatanyije na M23. Nyuma yuko Uvira ifashwe, umutwe wa M23 biragaragazwa neza ko ukomeje kugenda ugabwaho ibitero simusiga, ariko nanone ku rundi ruhande ukavuguta umuti mu buryo budasanzwe. AFC M23 rero yamenyesheje isi yose ko ingabo z'u Burundi zongeye gukaza ibitero ku banyamulenge mu misozi yo kundo ya hariya y'Indondo. Iri huriro rirarwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ingabo z'u Burundi ziri mu misozi miremire y'Umulenge muri Kivu y'Amajyepfo zasubukuye ibitero bikarishye ku baturage b'abanyamulenge bo mu gace ka Ndondo kari muri groupement ya Bijombo ni muri territoire ya Uvira. Amakuru yatangajwe n'iri huriro aragaragaza ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje gukorerwa abaturage basanzwe cyane bari muri ibi bice bya Muramvya, ahitwa Gahuna, ahitwa Kuwumugeti, utibagiwe ahitwa Kagogo. Sina muri izi axe za Kagogo hari n'ahandi hatandukanye. Byemezwa ko ingabo z'u Burundi ziri mu bikorwa byo gusatira mu by'ukuri no kurasa ku baturage b'abanyamulenge, bigatuma ubuzima bwabo burengerwa. Ibintu rwose byiyongera ku bibazo by'imidugararo n'ubwicanyi maze imyaka myinshi bikorerwa abaturage hariya bo mu misozi y'Umulenge muri Burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma AFC M23 ikavuga ko ibi bitero bishobora guteza ibibazo bikomeye by'uburenganzira bwa muntu, kuko abaturage bo ku Ndondo ya Bijombo bakomeje mu by'ukuri gutakamba bavuga ko nta mutekano bafite, kandi ko ubuzima bwabo buri mu kaga maginga ya mu by'ukuri ko gupfa cyangwa guhunga imiryango. Iri huriro rikomeza rivuga ko ibikorwa by'igisirikare cy'u Burundi muri Kivu y'Amajyepfo bitanyuze mu masezerano mpuzamahanga agenga ibikorwa bya gisirikare mu gihugu cy'amahanga, bityo bigomba gukurikiranwa n'inzego mpuzamahanga harimo umuryango w'abibumbye, akanama k'uburenganzira bwa muntu, umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'abafatanyabikorwa b'akarere. AFC M23 kandi isaba ko hagira igikorwa mu maguru mashya kugira ngo abaturage b'abanyamulenge bari ku Ndondo n'utundi duce turi hafi aho batabarwe, cyane cyane abana, abagore n'abasaza bari mu kaga ku buzima
buzima. Yakomeje kandi isaba ko hakorwa igenzura ryihuse na raporo yigenga ku bikorwa byose byatangiye gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi muri ibi bice, hagamijwe kumenya ukuri kubivugwa ndetse no guha amahirwe ubutabera mpuzamahanga. Ni mu Bijombo ku Ndondo hakomeje kuba ahantu habera imirwano imbarutse y'imyumvire ishingiye ku bwoko, imitwe ya mayimayi n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zabyivanzemo. Kubera iyi mpamvu, impuguke mu mutekano zisaba ko hakorwa ubuvugizi bukomeye kugira ngo haboneke inzira y'amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha rero ni ku Ndondo ya Bijombo. Hanyuma ikindi twabwira 5 kuri 5 ni mu bice by'umurenge, mu bice bitandukanye bituwe n'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo byigaruriwe n'abarwanyi ba M23 ndetse na MLDP twirwaneho. Hanyuma bikavugwa neza ko kandi ahangaha Uvira kabisa, ariko abantu bikatanga rwose nabo bari kubyina insinzi y'ifatwa rya Uvira, baragaragaza impinduka zikomeye muri Republika Demokarasi. Mu by'ukuri ifatwa rya Uvira ryatangiye kugira hari ibice byaryishimiye, hari n'ingaruka ariko byagize ku rundi ruhande, cyane cyane ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Guhera tariki 9 nibwo M23 yafashe uyu mujyi ifatanyije na twirwaneho. Igihugu cy'u Burundi rero cyatangiye guhura n'ingaruka zikomeye ku rwego rw'ubukungu, cyane cyane mu bijyanye n'ibikomoka kuri petrol, niko amakuru angaragariza. Nkuko amakuru aturuka i Bujumbura bivuga, Uvira wari umwe mu masoko y'ibanze u Burundi bwavanagamo lisansi na mazutu, watakaje ako kamaro nyuma y'uko uyu mutwe winjiye muri uyu mujyi. Ibi byahise bigira rero ingaruka zihuse ku isoko ry'imbere mu gihugu, aho igiciro cya lisansi kikubye inshuro hafi 3. Litiro imwe yahoraga igura amafaranga byuze y'amarundi 12,000 ubiragura 30,000. Mwumve ko ibintu bitoroshye n'aka na gato. Uku guhagarara rero kubaye mu gihe ingabo z'u Burundi FDNB zifatanyije n'iza Congo FARDC, FDLR na Wazalendo utibagiwe n'abacancuro bari bakomeje ibikorwa byo guhangana na AFC M23 na twirwaneho muri Kivu y'Amajyepfo. Nibi rero bikaba bikomeje kwerekana uburyo intambara mu burasirazuba bwa Kongo iri kugira ingaruka zambukiranya imipaka, haba mu rwego rwa politiki, umutekano ndetse n'ubukungu ku bihugu bihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi ku rubibe rw'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, haravugwa ibitero bikugabwa n'igisirikare cy'u Burundi bigabwa kuri M23, ariko kandi n'imyiteguro y'intambara no gushoza intambara ku Rwanda biri kuvugwa mu bice bigiye bitandukanye byegereye mu byo kuri ikibaya cya Rusizi. Reka nakire Bwana Kalemba Aimable twanzike turebera hamwe n'andi ma operation agiye atandukanye. Amakuru kuvugwa ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye cya Bujumbura mu mujyi rwagati wa Uvira ku mutekano wifashe. Ubutumwa biri gutangwa n'abayobozi ba M23 ku baturage batuye Uvira ndetse n'ingabo z'u Burundi icyo zibwirwa hano muri uyu mujyi wa Uvira, fatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, ariko waje kwamburwa nabo baje kwamburwa nyuma y'uko bakubiswe inshuro n'indwanyiza M23 zifatanyije n'ari ya madubu yo muri twirwaneho. Bwana Kalemba, uranyumva neza? Ndakumva neza. Yego, komera cyane. Ndagira ngo twanzike turebera hamwe ibiri kubera mu by'iyi ntambara uburyo iri gushaka kwambuka imipaka yerekeza Bujumbura. Perezida Ndayishimiye yari yaraburiwe kenshi ko bizamukoraho, ko aragata ari kumanika yicaye, yajya kukamanura bizamusaba guhaguruka. Kera kabaye rero iryavuzwe ryatashye ngo Bujumbura atangiye kugarizwa cyane n'ibibazo by'umutekano. Hari ibihugu bitandukanye birimo nk'igihugu cy'Ubwongereza ngo byatangiye kuburira abaturage babyo biti rwose ntimukorere ingendo hariya mu bice bya Bujumbura kubera ko ntabwo ibi bice bitekanye. Bimeze bite? Ndavuga yuko rero ubu bintu byakomeye, ibintu byahinduye isura mu buryo bugaragarira buri muntu wese. Nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi FDNB kigaragaje yuko gifite imbaraga zo kwinjira muri ino ntambara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, biragaragara yuko ibintu byahinduye isura ku rwego rudasanzwe, kuko nk'ubu turi kuvugana ibice bya Gatumba n'ubundi bigizwe n'umuhanda uko uri kwerekeza Bujumbura. Halo, uri kunyumva? uranyumva neza? Ndakumva neza ariko biragira bigacikamo. Yego, mbwira. Ni ukuvuga ngo
igihari aka kanya kiri kuvugwa ndetse kandi kiri kugaragara yego nyuma y'uko intambara yafashe ibice byinshi bitandukanye ndetse kandi no mu byiciro byinshi bitandukanye. Ubu ngubu igihari gisobanutse ndetse kandi cyumvikana ni uko gatatu. Oh la la, izi network ntabwo ziza kudukundira n'aka na gato. Byakomeje kugorana cyane. Reka turebe ko twongera kumufatisha aha ngaha. Biravugwa ko ku mupaka wa Gatumba ugarutse ku ruhande rwa Kavimvira gato haravugwa byakomeye Uvira igakurwamo n'ibindi bice by'ingenzi bya hano muri Sudibu. Yego. Ubu intambara isa naho yamaze kurenga ku butaka bwa Kongo, ubwo Evariste Ndayishimiye avuga yuko ngo igihugu cy'u Rwanda aricyo kiri kugaba ibitero mu nkengero z'igihugu cye cyangwa se ngo kiri kumushotora. Umutwe wa M23 wafashe umwanzuro wo kurenga imbibi za Uvira no mitozi za Kavimvira werekeza mu byerekezo byariya Gatumba ku muhanda n'ubundi uva Uvira werekeza mu Burundi. Ni mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi uruhande rw'umutwe wa M23 rurebe yuko n'ubundi migambi n'ubundi n'ubwo tubona igisirikare cya FARDC cyafite Uvira, tukabona abasirikare ba FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo b'Abarundi ndetse n'abacancuro bafata inzira bikura muri Uvira. Ariko ndagira ngo umenyeshe yuko ibice bya za Uvira ndagira ngo umenyeshe yuko rwose ari ibice navuga yuko ari ibice by'ingenzi ku bandi b'umutwe wa M23. Rero kuba ari igice cy'ingenzi n'ubundi bafashe mbere y'imisozi ya za Minembwe turi kumva igisirikare cy'u Burundi kirimo akagari gufotora 23 cyangwa se bino bice. Ibi M23 yabikoze mu rwego rwo kwirwanaho cyangwa se kurengera abaturage nyuma yo kumenya yuko umuhanda Gatumba werekeza Bujumbura igisirikare cy'u Burundi na leta y'igihugu cy'u Burundi yego bari bateguye intambara itoroshye kuko bari bateguye ko imisada y'abasirikare ba FARDC n'imisada y'igisirikare cy'u Burundi yego igiye kuva hariya Bujumbura iciye ku muhanda Gatumba. Imisada yiganjemo ibitwaro biremereye ababiligi bari barabohereje ndetse kandi ibitwaro biremereye byiganjemo ibitwaro byari bibitse mu gihugu byateguwe bigiye gukora bombardement mu mujyi wa Uvira nta gutoranya n'umuturage. Yego. Rero byatumye aya mabanga n'uwo ku butasi bw'icyitwa AFC M23 bayavumbura bavuga bati noneho reka tubatakiye hano Gatumba tubereke yuko buri kimwe cyose gishoboka ndetse kandi twiteguye guhangana nabo. Niyo mpamvu rero iki gice cya Gatumba avuga bati ubwoba bwabatashe bumvise urusaku rw'amasasu ruvuga muri ibi bice. Ariko navuga yuko nta kidasanzwe n'ubundi ibi byose M23 yabikoze mu rwego rwo kurengera abaturage batuye muri Uvira agace n'ubundi uyu mutwe wigaruriye. Yego. Hanyuma aho ngaho ni Gatumba ariko haravugwa ko abarwanyi ba M23 ngo bafashe abasirikare b'u Burundi barababwira bati ni mwambuke mutahe. Bati ni mwambuke mutahe ndetse n'ibikoresho byanyu byose n'utwange twose utwanguke twose mudurundanye mudutware. Iki ni igikorwa cyiza mu bigaragara gishimishije M23 yabakoreye, ariko habonywe mayiti zigira kuri 11 bivuga ko zarashwe na M23 ubwo ingabo z'u Burundi zageragezaga kugaba ibitero kuri M23 mu mujyi wa Uvira. Biragaragazwa neza ko Burundi bwo bwanze kuva kwizima bwongeye kwigira cyangwa se abarundi bakomeje kwigira ndigabo, ariko M23 mu bigaragara ntabwo bafite umutima mubi, iri kubabera imfura abibasha gufatira bwite ingabo ni mutahe. Ubu igihugu cy'u Burundi biragaragara neza ko intambara igiye kucyototera kubera ko nk'ubu ibihugu bitandukanye mu misishe twabwiraga leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byabwiraga abaturage babyo bari hariya mu mujyi wa Bujumbura ko rwose bakwiye kuburundanya ibiribwa n'ibiki byose, ko intambara ya Uvira niba bizakomereza ni Bujumbura. Biragaragazwa ko igihugu cy'Ubwongereza kuri ubu cyatanze ubutumwa ku baturage bacyo batuye mu Burundi babwira bati nyaboneka nimukomeze kugira ingendo za hato na hato mukorera muri uwo mujyi,
ni ibintu bigaragaza ko igikuba kigiye gucika muri Bujumbura. Hari kuvugwa guhunga gukomeye kwa madamu wa Ndayishimiye ngo ahungiye muri Sierra Leone. Ayo makuru nayo sinzi ni waje kuyamenya, ariko biri kuvugwa. Arengana Ndayishimiye araza guhunga, none turabona igisigaye ari iki mu bandi. Noneho ikindi, ikibuga cy'indege cya Bujumbura kuri ubu ngo ntikiri gukora neza kuvaho M23 ifatiye Uvira. Ngo hari indege y'Ububirigi Brussels Airlines yari kugwa kuri iki kibuga cya Bujumbura, ariko byaje kwanga kuko inshuro zose ngo bageragezaga kwigwa babwirwaga ko bidashoboka, ngo birasaba kubanza gusaba uburenganzira umutwe wa M23 ugenzura Uvira. Ibi ni mu gihe Bujumbura hateraniye inama ihuza abayobozi bakuru b'ingabo za Tshisekedi ndetse n'ingabo za Ndayishimiye ku kwiga uburyo bwo kongera cyangwa se kwiga uburyo bakongera kugaba ibitero mu bice M23 igenzura maginga ya cyane cyane umujyi wa Uvira. Iyi ndege ngo yisijya kugwa ku kibuga cy'indege cya Entebbe muri Uganda. Ubutegetsi bwa General Neva rero ngo mu kwikura mu isoni bwatangaje ko byatewe n'ikirere kibi, ngo byaturutse ngo hariya ngo ikirere cyari kibi hariya muri biriya bice. Urumva? Bavuga ko rwose ngo imihindagurikire y'ikirere ariyo yateye iyi ndege kujya kugwa ku kibuga cy'indege cya Entebbe bikanga kugwa i Bujumbura, ariko abandi ku rundi ruhande bakavuga ko ari ama GPS yashimuswe na M23. Iyi ndege rero yaguye i Entebbe nk'uko byemezwa ngo n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe indege za gisivile mu gihugu cy'u Burundi, ariko na maginga ntawe urizera impamvu yatangaje niba ari ukuri. Ikindi nahoze mbona Bernard Byamungu Maheshe nitwahise wa General Sultan Makenga, akaba mu by'ukuri ari komanda ukomeye cyane afande Byamungu, yabwiye hari ubutumwa yahaye abasirikare b'u Burundi bakihishe mu bice bitandukanye bya Uvira. Hanyuma ariko tubwire ku ma operation yakozwe muri Uvira cyane cyane muri Access za Ruberizi na Sange yafatiwemo abarundi batagira ingano, ubundi dukomeze turebera hamwe n'ibindi bitandukanye muri Uvira. Tubwire. Umbajije? Ariko ntabwo uri muri position nziza, nkureke? Ntabwo connection ntabwo ziri kumvikana neza, biri gucika cyane. Ndi kukubwira ntitubwire kuri izo operation M23 yakomeje gukorera muri Uvira mu bice bya Ruberizi. Zasize M23 ifasha abarundi bari bihishe muri izo nce. Nufango none ibi ni ibintu bikomeje kugenda bikorwa cyane mu makaritsiye menshi atandukanye yo mu gihugu cya Repubulika ya Kongo mu mujyi wa Uvira. Cyane mu byerekezo n'ubundi uyu mutwe uri gutekereza yuko ushobora cyane mu byerekezo by'aho igisirikare cy'u Burundi gikora kuba cyihishe ahangaha umutwe wa 23 wagiye unabigarukaho uvuga yuko cyane uvuga yuko rwose ibi bintu bishobora kuzateza ikibazo cyane kuko abarundi benshi bakuye impuzankano zo mu misozi hano za Sange. Yego. Mu misozi yegereye za Rubirizi. Imisozi yegereye hafi za Runingo. Mama 23 ikavuga yuko abenshi muri bo yagiye basiga n'inyuma benishe cyane mu z'abaturage kuko kufatwa kwa abarundi mama 23 yagiye itangaza yuko bifitemo uruhare rukomeye cyane n'uruhande rw'aba basirikare bifitemo uruhare cyane n'abaturage batuye mu bice n'ubundi abasirikare bahungiyemo. Amagara abasirikare b'amama 23 batari ko nubwo mwamanutse inkungu bw'ubu mukajya mu misozi ya za Kawezi, mukajya za Kiriba, mukajya za Kagwira, ni imisozi ya za Runingo, imisozi ya za Rubirizi, imisozi ya za Sange, aho yego abarundi rwose barimo. Uburundi bwatakambiye M23 ngo ibuha abasirikare babwo yafashe mpiri, ariko nayo ibuha amabwiriza. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi aravugwa neza ko mu by'ukuri iki gihugu giherutse kohereza abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, murambabarira, giherutse kohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intumwa zo kuganira n'umutwe wa M23 ngo kugira ngo urekure bari abasirikare bakiriya gihugu wafatiye ku rugamba ndetse unemerere gutaha mu mahoro abaheze mu misozi miremire ya Uvira. Ubanza ariyo mpamvu wenda hano Gatumba hari abatahaga rwose batahanye n'ibikoresho. Gusa abayobozi bakuru ngo ni 4 bo mu gisirikare cy'u Burundi
nibo ngo baherutse kujya kuganira na M23 nk'uko Source Media Burundi yabitangaje. Ibi biganiro byabereye mu gace ka Ruvungi gaherereye muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aravuga ko imirwano imaze iminsi ibera mu bice by'intara Kivu y'Amajyepfo yafatiyemo abasirikare benshi b'Abarundi barimo n'ufite ipeti rya koloneli. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka avuga ko uriya mutwe wateguye cyangwa se witeguye guha Uburundi abasirikare babwo wafashe mpiri. Ati rwose kuri abo barwanyi b'Abarundi bafashwe cyangwa bakiri mu mirwano, turizeza ko bazitabwaho mu mutekano usesuye ndetse bagashyikirizwa abayobozi b'igihugu cyabo hubahirizwa uburenganzira bwa muntu. Amakuru kandi avuga ko ubwo abayobozi b'Abarundi bahuraga na AFC/M23 ngo bayisabye gufungura inzara y'ubutabazi yemerera izindi ngabo z'u Burundi zahize mu misozi miremire by'umwihariko mu gace ka Remera gutaha banyuze ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi. Izo ngabo kandi ngo zabuze inzira zicamo ngo zisubire mu Burundi nyuma y'uko mu cyumweru gishize M23 yafashe uduce turimo Rubarika, Mitimbiri, Katogota, Ruvungi, Bwegera ndetse na Sange ingabo z'u Burundi zacagamo. Amakuru kandi akavuga ko nyuma y'uko M23 yigaruriye umujyi wa Uvira abasirikare benshi b'Abarundi bari basanzwe bakoresha uyu mujyi nk'inzira bayisemo guhunga berekeza mu duce twa Mitimbiri, berekeza mu duce dutandukanye twa Malimba, Mugeti, Kirungu, Ahazarubuga, Ahazamuramvya, ariko bafite ibyago byo gufatirwa mu icuraburindi mu buryo bukomeye. Andi makuru atangazwa n'abasirikare aravuga ko ingabo zari Mikarati, izari Poezero, izari Rurenge, izari Bibokoboko ndetse n'ahandi hatandukanye ngo zitangiye gutekereza kwambuka zinyuze mu kiyaga cya Tanganyika kugira ngo zigere ahitwa Rumonge ahari mu burengerazuba bw'amajyepfo y'u Burundi zinyuze mu bice bya Baraka ndetse na Mboko. Gusa kuri ubu M23 mu byo isaba Burundi mbere yo kubushyikiriza abasirikare babwo harimo guhagarika ibikorwa byose bya gisirikare muri Kongo no gucyura ingabo zabwo zose ziri hariya. Hanyuma ikindi kiri kuvugwa kuri aba Barundi ni ubutumwa bagenewe na General de Brigade Bernard Byamungu Maheshe wasabye abo basirikare b'igisirikare cy'u Burundi bihishe mu mujyi wa Uvira kuhava bagasanga imiryango yabo ati nta kabuza ni mutahe. Ni ubutumwa umusirikare yatanze nyuma y'uko ku mugoroba wo kwa kabiri bafashe umujyi wa Uvira ingabo z'u Burundi zarimo zirwana ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Kwa gatatu tariki ya 10 Ukuboza ingabo za Kongo ziyobowe na General Sultani za M23 ziyobowe na General Sultani Makenga wungirijwe na General Byamungu nibwo zinjiye ku mugaragaro muri uyu mujyi wa Uvira. Uyu musirikare wari kumwe na Lieutenant Colonel Willy Ngoma uvugira igisirikare cya AFC/M23 mu butumwa nyije yatangiye muri uriya mujyi nuko ingabo z'u Burundi ziwihishemo zemerewe gutaha mu mahoro nta kabuza. Ati ndasaba abasirikare b'Abarundi bakihishe mu mazu gusohoka bagasubira mu gihugu cyabo, nta kibazo na kimwe dufitanye n'Abarundi, bagomba gusubira iwabo bagasanga imiryango yabo. Byamungu yunzemo ati ikindi ku bakiri mu misozi nabo nibamanuke, turabizeza ko tuzabafasha gusubira iwabo mu mahoro. Ikindi nta kibazo dufitanye n'abaturage b'u Burundi, turi abaturanyi kandi tuzahora turibo. Hanyuma rero ni ibyo ngibyo byatangajwe na Bernard Byamungu Maheshe, ni itwayisi wa General Sultani Makenga kabisa. Ubundi yari gukora ama operation ntawe umuva mu nzara agukubitira duyi rukabura gica. Twirwaneho kandi ku rundi ruhande yababaje igisirikare cy'u Burundi mu buryo bukomeye ku mirongo y'urugamba hariya muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko biri kugaragazwa ahangaha. Ingabo za Twirwaneho kabisa ndetse na M23 hariya ku Ndondo za kwijimishwaro ingabo z'u Burundi mu buryo bukomeye. Amakuru mashya tugeraho ava cyane mu gace ka Ndondo hariya gaherereye muri groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, arerekana impinduka zikomeye mu miterere y'umutekano nyuma y'isubizwa inyuma ry'ingabo za Congo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB. Mu masaha y'ijoro rero ryaraye rikeye ahagana amasaha 2 nibwo ingabo nyinshi z'u Burundi ndetse n'iza FARDC zakangiye kuva mu bice bitandukanye bya Ndondo birimo Muramvya, birimo Gahuna ndetse no ku Mugeti n'ahandi hagiye hatandukanye. Ndetse mu by'ukuri
nyuma yo kotswa igitutu gikomeye n'ingabo zatwirwanaho zikomeje guhashya igisirikare cya leta cyarimo kibarizwa muri ibi bice. Amakuru yemezwa n'amasoko y'imbere mu gace ka Bijombo aravuga ko twirwanaho yasatiriye cyane mu gitondo cyo kuri wa kabiri, kuri munsi wo kwa gatatu, kuwa kane, kuva ariko kuwa gatatu twirwanaho yakomeje kugenda yicuma yigira imbere ndetse ibasha kwirukana burundu ingabo z'u Burundi zari zisigaye mu bice byavuzwe haruguru. Abo basirikare ba FARDC, abo basirikare b'u Burundi ndetse na coalition muri rusange nkuko bikomeza kuvugwa n'abatuye muri ako gace, ngo bakomeje guhungira mu bibogobogo berekeza mu mujyi wa Baraka ni muri teritwari ya Fizi, aho kugeza ubu rwose nk'ubwo ngubwo amakuru yemeza neza ko twirwaneho ariyo ifite ububasha mu bice bikomeye cyane birimo ku Mugeti, Kagogo, Irango ndetse n'utundi duce twari dusanzwe tugenzurwa n'ingabo z'u Burundi na FARDC. Ibi bituma rero Bijombo nk'inkengero zayo muri rusange n'inkengero zayo zimwe mu by'ukuri zimwe mu duce turimo impinduka zikomeye mu rwego rwa gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi byose kandi bibaye mu gihe AFC M23 ndetse na MLDP twirwaneho mu by'ukuri iri mu rugamba rumaze guhindura isura y'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva tariki 9 ubwo M23 yafataga umujyi wa Uvira. Bwana Kalemba, uranyumva neza? Hanyuma taramu rwose icyitwa connection kumufatisha byagoranye, ndi gukora nkaho adahari. Birasa nkaho adahari kabisa ko network zanze. Uranyumva neza? Yego. Waryamye ariko gira ngo noneho. Ntabwo ndyamye, nicariye ahantu ndatuje, nyamuneka igihe bisaba ibintu kubivuga utuje. Hanyuma reka mbanze ubwo turaje tunyarukire muri Masisi. Urumva? Turaje tunyarukire muri teritwari ya Masisi, kiretse niba ari cyo ufite wenda muri Kivu y'Amajyepfo kindi twavuga nko mu Minembwe wenda hari kiriyo. Mu Minembwe zihari n'abo basirikare b'Abarundi bagerageje kurasa mu baturage neza n'icyo zegereye za Kingwenge na Kihande, n'ahitwa za misozi zegereye za Muta, ariko bakaza nabo gukomeza mu nkokora bikomeye n'umutwe wa 20 twirwanaho kuko baravuga yuko abagera kuri 15 uko bivuga yuko iyo operasiyo yakozwe n'abasirikare bagera kuri 40, abandi barabarasa bikomeye cyane, barabashekisha. Bivuga yuko izi nkomere zitari hafi ya 40 zafashwe kandi zikomeje n'ubundi kubikora n'umutwe wa 23 nyuma yuko Abarundi bisa nabo bagize depression ikomeye cyane yo gufatwa kwa Uvira. N'imisozi myinshi yakomeje kugenda bahurwa, umujinya bakawitura abaturage bo muri Minembwe. Yego. Abo muri Katanga nabo bagize icyo bavuga ku ifatwa rya Uvira, bagaragaza impinduka zikomeye muri Kongo. Mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa kane n'ihuriro rizwi nka Bloc Katangese bo muri Katanga bagaragaje ko rwose bishimye ifatwa ry'umujyi wa Uvira wafashwe n'umutwe wa M23 na MLDP twirwaneho. Rivuga ko ikimenyetso cy'ihinduka rikomeye, cy'impinduka zikomeye zishobora gufungura inzira y'ukwigenga kwa Katanga. Iyi Bloc Katangese yatangaje ko cyangwa se yemeje ko igikorwa cyo kubohora Uvira gifite igisobanuro kirenze igikorwa cya gisirikare. Ni ubutumwa bukomeye ku baturage bose ba Repubulika Demokarasi ya Kongo bari barambiwe akarengane, ubukene ndetse n'ubutegetsi bwimakaje ivangura. Gufata Uvira byatumye abo mu bice bitandukanye bya Repubulika Demokarasi ya Kongo bamwenyura. Bwana Kalemba, tugaruke muri Kivu y'Amajyaruguru, utubwire niki kiri kuvugwa nyuma ya operation Bitongi, byagenze bite? Nyuma ya operation yakorewe za Bitongi hariya ngo habaye imirwano ikomeye. Nyuma ya operation za Bitongi ubungubu irandikozi aka kazi iri kuvugana amakuru mpawe nuko ari umutekano. Nagerageje no kwikusanya ngo ndebe yuko rwose nahagera, ariko ubushobozi bungana bikeya bitewe n'ahantu narindi. Ariko birashoboka cyane yuko rwose uwo mu minsi mike yananyarukira muri Masisi naho kamenya ko situasiyo ihagaze, kuko muri minsi ndi kwita mu bintu byane muri Sud Kivu. ariko no muri Kivu y'Amajyaruguru
ashobora kwikomeje kuba hatari sana kuko biravuga yuko mu 23 yanavumbuye ko FARDC ifite gahunda yo kugaba igitero mu misozi yegereye Kishanga cyane ya misozi za Karongi kugira ngo bizere ya misozi yegereye za Rushebere. Yego. Byaravumbuye yuko FARDC ishaka kugaba igitero mu misozi yegereye Marimo ndetse n'ahitwa za Burayi kugira ngo ishideshe bikomeye mu twamba 23 ukomeye gukora buri kimwe cyose gishaka kugira ngo ufate ikipe imisozi myinshi ya Warikare cyane babanje gutangatanga pingi zazo n'ubundi bayinjiramo kuko binjiye muri Uvira muri rusange. Yego. Ahandi bimeze bite muri Warikare? Warikare rero ubu bikiri kuvugwa deployment zaramutse zikorwa mu misozi ya hano hafi na za Karende, numvise imodoka bya Muzinga byerekeza hitwa za Burayi, ibindi numvise byerekeza za Marimo, imodoka bya Muzinga numvise byerekeza za Rukundirwa. Numvise yuko n'inzira ugatuma 23 yamaze kwicara ku itonde rwo gukora agace kagomba kwigarirwa kandi abona yuko n'inzira yamukipase zaburinda ko n'ubundi ikikatinga abasirikare bafasha kuzafata imyanzuro yo kwikuramo kuko n'ibice bajyaga badiployingamo abasirikare basigaye bajyana agace bitewe n'uko umutwe wa 23 wamaze kwitanga cyane. Yego. Imirwano ya Bitongi yatangiye ku mugoroba kwa gatatu. Wa muntu wiri kugwamo umuntu. Imirwano yo muri Bitongi yatangiye ku mugoroba kwa gatatu ariko biragaragazwa ko iri kugwamo abasirikare benshi b'abarundi na abamini ba FARDC na Wazalendo. Muri ahangaha mu nkengero za Kalembe n'ubundi ndi hose ri muri Bashari ngo intambara yabaye yari injyana muntu cyane rwose hasi ku butaka ibibunda by'ibikompara byumvikanye, urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje kabisa byumvikanye muri iyi mirwano. Imidugudu myinshi ikikije iyi Bitongi irimo Kalembe na Kalonge, abaturage ubwoba ni bwose na maginga ya situation iragoye cyane hari ya Bitongi n'ibi bice bikikije. Nk'abantu mwe urugamba rushaka kuza gusubira bubisa hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Hagati impande zombi intambara iri guca ibintu. Tugarutse harahandi byakomeye tubwira nyuma y'amasuku y'ama operation yakomeje kugenda akorwa mu mujyi wa Uvira nyuma yo kwicwa nyuma yo kuraswa nyuma yuko Magloire Paluku umukada wa E23 yaraherutse kuraswa. Bimeze bite ayo masuku yakozwe, ayo ma operation yakozwe yasize bimeze bite mu mujyi wa Goma? Nta kindi kidasanzwe cyane navuga ku bijyanye n'imikorwa ikomeje gukorwa n'izizo genda bitatwa. Amakuru mfite nuko abarenga 301 bamaze gufungwa ku burakari bukomeye bw'uyu mutwe n'ubundi aho bakomeje gushinja bamwe mu baturage kwifatanya na FARDC n'izizo kudirega za Wazalendo. Rero hakanashingwa n'abakozi n'akabura abaturage bose mu mujyi wa Goma gutanga amakuru rwose kuko ngo urugamba rutarimo ubufatanye bukomeye ku ruhande rw'abaturage. Nta kintu byamara ariko bamwe mu baturage bamwe muri bo bagashinja kudatanga amakuru dore yuko bamwe muri bo ari imiryango y'abasirikare baba muri FARDC, ari imiryango y'abasirikare ba mu cyitwa FDLR n'iki za Wazalendo. Uranyumva neza? Alo Bwana Kalemba, uranyumva neza? Okay, reka nongere muterekeho. Yatubwiraga ko mu operation M23 yari yatangiye gukora hariya mu mujyi wa Goma nyuma yo y'iraswa rya Magloire Paluku. Muraziko ni inkuru y'agahinda yatangajwe na M23 ubwayo yaje kuyemeza. Yibuka ko rwose kuri wa gatatu tariki 10 Ukuboza. Uranyumva neza? Yego. Wambwiraga ko nakubwiraga yuko imikwabu ikomeje gukorwa cyane ariko hashinzwe abaturage bafite imiryango muri izo za FDL muri FARDC. Bakomeje kugenda bigura intege mu gutanga amakuru y'abitwa za haduyi zikomeje kugira. Ego. Reka ngushimire cyane. Yego nakoze cyane. Yes, hanyuma murumva ko hatangiye gukorwa amasuku ndetse no gusaka bikomeye. Uyu mujyi wa Goma ushaka kuba kirimo aba FDLR benshi ndetse na coalition muri rusange kubera ko
nta kuntu wambwira ngo umuyobozi nka Magloire Paluku yarashwe, uburyo yarashwe ntabwo birasobanukana maginga, ntabwo M23 yaragira iki bitangazaho ku buryo burambuye. Gusa kuri wa kane nibwo iri huriro ryemeje iyicwa ry'uyu mukada waryo Magloire Paluku wahoze ari umunyamakuru muri Congo warasiwe mu muhanda Goma kuri wa gatatu tariki 10 Ukuboza. Magloire Paluku Kavunga ubundi niko yitwa, wari ufite imyaka 58, wavutse ku itariki ya 12 Ukuboza mu mwaka w'1966, avukira i Butembo muri Rubero. Yari umuntu uzwi cyane mu muco mu burasirazuba bwa Congo. Yari umunyamakuru, umwanditsi, umusizi, umucuranzi, umunyarwenya, ni nawe kandi washinze Radio Kivu 1. Itangazamakuru, iki ni itangazamakuru gikomeye muri ako karere. Uyu wari wegereye Colonel Nanga ku mafoto yakomeje kugenda acicikana, yari yarabaye umujyanama mu by'umuco n'ubuhanzi muri Minisiteri y'Umuco ya Congo mbere yo kwinjira muri AFC M23, nyuma yo gukora nk'umuyobozi mukuru muri ministeri. Muri Nyakanga 2024 Magloire Paluku yakatiwe urwo gupfa mu rubanza rwaburanishijwemo na Colonel Nanga n'abandi 24 baburanishijwe mu rukiko rwa gisirikare rwa Gombe, bakurikiranyweho ibyaha by'intambara, ubuhemu ndetse no kugira uruhare mu nyeshyamba mu burasirazuba bw'igihugu. Izina rye ryagaragaye cyane ku rutonde rw'abaregwa 25 hamwe n'uwahoze ari perezida wa Seni Colonel Nanga ndetse n'abayobozi benshi ba AFC M23. AFC M23 kandi ivuga ko nyuma y'icyo gikorwa cy'ubugizi bwa nabi iperereza ryatangiye kugira ngo havumburwe abihishe inyuma y'ubwo bwicanyi mbere yo kwihanganisha ihuriro ryose ndetse n'umuryango wa Magloire Paluku muri rusange. Nibyo ngibyo. Hanyuma tugarutse muri Kivu y'Amajyepfo gato, nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira, umwiryane muri politiki ya Kongo, nubwo ibintu byacitse mu Burundi, ariko muri Kongo naho ibintu byasubiye ibubisi, ni mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mutese byagenze bite? Kuwa gatatu nyuma y'uko M23 yari yarayinjiye muri Uvira kuwa kabiri, bamwe mu bashyigikiye imishyikirano yatangiye vuba, bikomeje kutavugaho rumwe cyane cyane muri politiki ya Kongo, mu gihe bamwe mu bashyigikiye ko imishyikirano yatangira vuba kugira ngo hirindwe gukomeza ikibazo cy'umutekano, abandi barasaba abayobozi y'uko ngo babibazwa kubera ko ngo babifitemo uruhare mu buryo bukomeye. Hanyuma Juvenal Munobo ni umukada w'iri huriro riri ku butegetsi Union Sacrée, akaba yarahoze ari umudepite ku rwego rw'igihugu, aremeza ko uko ibintu bimeze ubu bigomba gukemurwa binyuze mu biganiro. Kubwe intego ya M23 ngo n'ugushyira igitutu kuri guverinoma kugira ngo yongere gusubira mu biganiro bya Doha. Arasaba rero ko ibiganiro byahita byongera gusubukurwa byihuse na AFC M23 kugira ngo hirindwe ko ikibazo cy'umutekano gifata indi ntera kurushaho. Kuba inyeshyamba zarinjiye muri Uvira, ingabo z'igihugu zitiriwe zitanahanyanyaje, bifatwa na bamwe mu banyepolitiki nk'agasuzuguro ku gihugu. Uko gufatwa k'umujyi w'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo ngo biragaragaza ibibazo by'umutekano muke kandi byateye kunenga abayobozi bashinzwe gukemura iki kibazo. Hanyuma Jean Baptiste Muhindo Kasekwa ni umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi, akaba ari umwe mu bagize ihuriro rya Lamuka, ashimangira ko hakenewe ukuri ndetse no kubaza abantu inshingano zabo. Kubwe igihe kirageze ko abayobozi batanga ibisobanuro kuri iki kibazo. Abanyapolitiki rero batanga ibitekerezo mu kiganiro kuri gahunda y'ibiganiro hagati y'Abanyekongo kuri Radio Okapi, bahurije kuko mu by'ukuri muri Kongo hakenewe ko mu by'ukuri hari abanyepolitiki babazwa mu by'ukuri iyi nsinzwi ya guverinoma y'ingabo za Kongo, ariko kandi hakabaho mu by'ukuri no kugira gute no kwinjira mu biganiro. Hari abasaba ko habaho ibiganiro hagati yabo ya guverinoma Kinshasa ndetse na M23 kugira ngo ibice bireka gukomeza gufatwa nyaboneka ikibazo gikemuke mu buryo bw'ibiganiro. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makolo kuri wa kane tariki 11 Ukuboza yamaganye imvugo y'uwari uhagarariye umuryango umwe bw'Uburayi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agaragaza ko niba atumvaga ibibazo biri mu karere ngakwiye kugenda. Umuyobozi w'intumwa z'umuryango w'ibihugu
z'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi muri Congo yitwa Nicolas Belanga Martinez yarangije ubutumwa bwe bw'imyaka 2 muri iki gihugu. Kuri uyu wa kane yasezeye kuri Perezida Tshisekedi nyuma y'ibiganiro bagiranye mu ngoro ya Perezida izwi nka Palais de la Nation. Hanyuma avuga ku bijyanye n'umutekano burasirazuba bw'igihugu. Nicolas Belanga Martinez agira ati nizera ko amahanga ari inyuma yanyu. U Rwanda ruragenda rutakaza urwitwazo rw'ibikorwa byarwo kuri tele. Ubu amasezerano y'u Washington yashyizweho ni ngombwa ko umwishingizi warwo agira uruhare mu kubahatira kuyubahiriza. Mu gusubiza amagambo y'uyu mudiplomate, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Yolande Makolo yagize ati ntabwo guverinoma ya Kongo ihora ikwirakwiza ibinyoma gusa, ahubwo perezida arasaba ko abandi nk'uyu mudiplomate babeshya mu izina rye. Yakomeje agira ati amasezerano ya Washington afite abayashyizeho umukono, u Rwanda na Kongo byose bisabwa kuyubahiriza. Niba uyu uhagarariye EU asobanukiwe iki kibazo nk'uko n'u Rwanda rugisobanura. Hanyuma ngo ibitari ibyo uyu mugabo ntiyubashye abanyekongo cyangwa abanyarwanda, kandi Afurika mu by'ukuri imeze neza adahari. Ni byiza ko agenda mu by'ukuri. Nicyo gisubizo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makolo amuhaye. Hanyuma ikindi twagarukaho mu by'ukuri yitwa General Sejusa, avuga ko uyu ni umusirikare ukomeye mu gisirikare cya Uganda ariko ari retired. Ni umwe mu bafite izina rikomeye mu gisirikare cya Uganda, ni Retired General David Sejusa. Avuga ko ngo atangazwa no kumva iteka M23 ishyirwa mu kwaha k'u Rwanda nk'aho abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyangwa abandi bafatanyije nta mpamvu bafite barwanira. Ibi General Sejusa yabitangarije kuri wa kane tariki 11 Ukuboza abinyujije kuri X. Yanagaragaje ko leta ya Kinshasa nidahindura imyifatire uburasirazuba bwa Kongo buzahinduka nka Sudani y'Epfo nshya. Sejusa yanditse ati ariko kubera iki u Rwanda buri gihe ruhambirwa kuri M23, buri gihe birantangaza. Ni nkaho abanyekongo bakomoka mu Rwanda hamwe n'abandi banyekongo bo bifatanije nabo nta nyungu zabo bwite bafite. Yakomeje agira ati ni nkaho ubuzima bwabo n'umutekano ntacyo bivuze, kandi ibintu byose bireba ngo binyuze mu mboni z'u Rwanda. Ni nk'ikibazo yabazaga. Iriya nama yabereye Washington M23 itarimo yari yo gufata amabuye y'agaciro ya Afurika gusa, ntabwo yari ukurangiza iriya ntambara yo muri Kivu. Sejusa yakomeje agira ati rero M23 irinda abantu kugeza igihe ibintu bizahinduka. Yizeze ko hatazongera kuba ubwicanyi bwibasira abaturage muri Burasirazuba bwa Kongo keretse leta Kinshasa nihindura imyifatire, naho Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo buzahinduka Sudani y'Epfo nshya. Ibi ati ikintu bamwe muri twe twagiye turwanya. Yasoje avuga ko niba Kinshasa na African Union badashobora kubona ibi, abanyekongo bakeneye kubikora uko babyumva. Ati mwagiye Kinshasa cyangwa mukagabanyamo ibice Kongo mugakuraho igice cy'uburasirazuba, abantu ntibashobora gukomeza gupfa nk'amasazi. Ni ibingibi rero yatangaje David Sejusa. Hanyuma ikindi noneho twakomozaho ni ubutumwa Perezida Kagame yatanze mu by'ukuri mu ijambo rye rikomeye cyane. Mu by'ukuri ubwo yakiraga indahiro z'abayobozi baherutse guhabwa inshingano, akomoza ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agaragaza ko umubare urenga 20,000. Perezida Kagame yatangaje ko ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimaze kurenga 20,000. Umukuru w'igihugu yabitangaje kuri wa kane tariki 11 Ukuboza ubwo yari amaze kwakira indahiro y'abayobozi baheruka kwinjira muri guverinoma ya Kongo, muri guverinoma bwo indahiro ya Dr. Charles Murigande uherutse kugirwa umusenateri ndetse n'iy'abacamanza bo mu rukiko rw'ubujurire. Perezida Kagame yakomeje akomoza ku masezerano y'amahoro u Rwanda ruherutse gusinyana na Kongo ndetse n'imirwano ikomeje kubera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'amasezerano yavuze ko adafite aho ahuriye n'iriya mirwano kuko yashyizweho umukono mu gihe imirwano isanzwe iriho. Ni imirwano umutwe wa AFC M23 uhanganyemo n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zirimo n'iz'u Burundi.
Burundi. Uyu mukuru w'igihugu akomoza kuri izo ngabo avuga ko zinjiye muri Congo Kinshasa mu mwaka wa 2023 ubwo umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba woherezagayo ingabo zawo mu butumwa bwo kugarura amahoro. Yavuze ko ubwo leta ya Congo yirukanaga izo ngabo izishinja kwanga kujya mu mirwano na AFC M23 byabaye ngombwa ko isaba iz'u Burundi kuhaguma, ndetse iki gihugu cyo mu majyepfo y'u Rwanda gitangira no kohereza izindi ngabo nyinshi muri Kivu y'Amajyaruguru. Perezida Paul Kagame yavuze ko ubwo yamenyaga ayo makuru yahamagaye kuri telefone Perezida Evariste Ndayishimiye akamubaza impamvu Burundi bwari bwohereje ku bwinshi ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru, undi bikarangira ahisemo kumubeshya. Ati nafashe telefone mpamagara Perezida w'u Burundi Ndayishimiye ndamubaza nti ingabo zari ziri mu butumwa bwa EAC mu burasirazuba bwa Congo ko bazirukanye Burundi bugasigara hakaba hari kuzi za SADC, Burundi bwagiye muri SADC. Ati oya, mwasigaye se kubera ko gusa muri inshuti za Congo mushaka kwishyigikira mu byari byo byose bakora. Avuga ko ngo yabibasabye ari inshuti ati ariko inshuti ni iki? Hanyuma Perezida Kagame yakomeje agira ati narongeye ndamubwira nti ko ndeba hari izindi ngabo ziyongera kandi zijya mu majyaruguru yacu, Minembwe na Uvira, ko biri mu majyepfo. Mu majyaruguru murajya gukora iki? Za Goma na za Rucuru murajyanwayo ni iki? Arambwira ngo ninde wakubwiye ko dufite ingabo aho hantu? Ndamubwira nti hari ababimbwiye ariko nanjye nabibonye kuko bampaye ibimenyetso, ariko ntabwo nari kubyemerera ntabanje kukubaza wowe ubwawe ngo wumve ibyo, ngo numve ibyo umbwira. Icyo gihe Ndayishimiye yasubije Perezida Paul Kagame ko wamubwiye ibyo yamubeshye ko nta ngabo u Burundi bwari bufite muri Kivu y'Amajyaruguru. Perezida Kagame avuga ko igitangaje ari uko hadaciye kabiri abasirikare b'u Burundi batangiye gufatirwa ku rugamba, gusa nabwo igihugu cyabo kikabihakana. Avuga ko kuri ubu ingabo z'u Burundi ziri muri Congo zirenga 20,000. Ati ibihumbi by'abarundi bari muri Uvira, bari muri Uvira, bari muri ibyo bice za Minembwe, bagiye za Kalemi, bagiye Kindu, bagiye Warikare, bagiye za Kisangani, bafite ibihumbi birenga 20 by'abasirikare. Perezida Paul Kagame yavuze ko kuri ubu ingabo z'u Burundi zikomeje gukorera ubwicanyi abaturage bo mu Minembwe zikoresheje imbunda ziremereye ndetse na za drone. Ikibabaje amahanga yirirwa yibasira u Rwanda akaba atavuganira na rimwe abicwa. Nta no kuvuganira na rimwe abicwa n'izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi, ahubwo babirebera aho gusa bakabyihorera cyangwa se ntibabigarukeho, ntibagire icyo babivugaho. Perezida Kagame kandi mu by'ukuri yavuze ati ndi ku gitutu cy'abashaka kwikoreza u Rwanda ibibazo bya Kongo. Ati ntabwo nsinzira. Uyu mukuru w'igihugu mu by'ukuri yagaragaje ko kuva amasezerano ya Washington DC yashyirwaho umukono akomeje guhamagarwa n'abantu benshi biganjemo abashaka gushyira igitutu ku Rwanda barushinja uruhare mu ntambara ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Congo. Mukuru w'igihugu rero yabigarutseho, yabivuze agaruka ku kibazo cy'umutekano muke muri Congo kuri wa kane mu ijambo agesheje kubitabiriye umuhango wo kwakira indahiro z'abayobozi baherutse gushyirwa mu myanya. Abo bayobozi rero barahiye ni Solange Uwituze wagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, Dr. Yusta Kayitesi wagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Dr. Charles Murigande wagizwe senateri. Hakiriwe kandi indahiro z'abacamanza babiri b'urukiko rw'ubujurire nka Dr. Ntete Jules Marius, Dr. Nshimiyimana Didas. Mu ijambo agesheje kubitabiriye umuhango rero biganjemo abagize guverinoma, inteko nshingamategeko n'abahagarariye ibihugu by'amahanga mu Rwanda. Perezida Kagame yagarutse ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yavuze ko amasezerano yashyizweho umukono i Washington DC ku ya 4 Ukuboza 2025 u Rwanda rwayitabiriye rubishaka kandi rugambiriye amahoro. Ati u Rwanda rwasinye amasezerano rubishaka, rubyemera kandi ruzanakurikiza ibyo rusabwa kugira ngo ayo masezerano agerweho bigende neza. Ati n'abandi bakuzuza inshingano zabo
bibe byatugeza ku mahoro. Yakomeje avuga ko ariko inzira nk'iyo ntabwo iba yoroshye, nayo iragorana. Hari ababa batavugisha ukuri, harimo byinshi abantu baba bifuza ndetse batari no mu masezerano cyangwa se bumva byari bikwiriye kuba biri mu masezerano kubera ko ariko babibona. Mu masezerano ntabwo ubona byose wifuza, ariko ubona ibyangombwa n'undi akabona ibyangombwa. Ayo masezerano yasinywaga rero yashyirwagaho umukono, imirwano muri Kongo yari ikomeje, ndetse nyuma yayo umutwe wa M23 wabigaruriye umujyi wa Uvira. Ibi abashinja u Rwanda rero gushyigikira uyu mutwe babigendeyeho bavuga ko rwarenze ku masezerano y'amahoro. Gushyigikira M23 ni ibirego u Rwanda rwamaganye kenshi. Perezida Kagame avuga ko u Rwanda nta masezerano rwarenzeho kuko no mu gihe yajyaga muri Amerika imirwano yabaga. Ati kujya muri Amerika icyo gihe mu by'ukuri hari hamaze iminsi ibyumweru, ndetse tujya no kujyayo n'uwo munsi bamwe bahagurutse hano hari imirwano, ndetse nayo ku gice kimwe itubahirije ibyari byarasezeranyijwe imbere y'amasezerano twari twagiye gusinya. Twagiye rero biriho ntabwo byavutse nyuma y'amasezerano. Hari ubwo njya mbona mu nyandiko abantu batandukanye bandika amasezerano, abantu banyuranyije nayo bigasa nkaho rwose twamaze gusinya ibintu byari mu buryo, hanyuma tukagaruka akaba aribwo iyo mirwano iba. Ati ntabwo ari byo nagira ngo mbivuge ko atari byo. Kuva imirwano yubuye mu burasirazuba bwa Kongo, u Rwanda rwatangaje ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo hatazagira icyambuka kikagera ku butaka bwarwo. Perezida Kagame yavuze ko ubwo yari Washington DC hari bamwe mu bantu baganiriye bagerageza kumwumvisha ko u Rwanda rukomeye ku buryo rudakwiriye guhangayikishwa n'ibibera muri Kongo. Ati ejo bundi turi Washington DC hari abantu bamwe twaganiraga tukabasobanurira ukabona barabyumva pe, ariko mwaba murangije ikiganiro bakaza kugaruka inyuma ngo ariko urabizi u Rwanda ngo rurakomeye. Ni nko kuvuga ngo rurakomeye, mukwiye kwiyicarira ababatera bakabatera. Nkababwira nti ariko mu mateka y'abantu uko nyazi muri politiki cyangwa ibindi ntabwo ndumva icyo ibyo bivuze. Ntabwo nabyumva. Gukomera dufite ni guke, ni no gukabya, usibye uko ko kwirinda abanzi tubarirwa hamwe mu mbaraga ko turagufite. Perezida Kagame yashimangiye ko ibibazo bigerekwa ku Rwanda birimo ubugome n'ibinyoma byinshi. Ati ibibazo bigerekwa ku Rwanda birimo ubugome n'ibinyoma byinshi. Umukuru w'igihugu yavuze ko nyuma yo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro ya Washington hari ibihugu byakomeje kugereka ibibazo byose ku Rwanda. Ati abantu basinye amasezerano ni babiri, ariko umuzigo ugomba kwikorerwa n'umwe. Ushaka gushyira mu gaciro nibura ntuwikoreza abo bombi, nubwo umwe waba umubeshyera umushyiraho ibitari ibye. N'ubu biracyari urujya n'uruza, ntabwo birasobanuka, ariko imijugujugu, ibikangisho, ibintu byose ko u Rwanda bagiye kurufata bakarusibanganya ntibigira umubare buri munsi. Ubu ntabwo nsinzira, bamwe barampamagara kuri telefone buri kanya, hano bukira ahandi bukaba burakeye nkakomeza. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko ntawe ukwiriye guhangayikishwa n'ibi bikangisho kuko u Rwanda rutaremwe n'abantu. Ati erega u Rwanda rwo ntabwo abantu baruremye, ntabwo u Rwanda rwaremwe n'abantu. Icyaremye u Rwanda nicyo cyaremye isi yose, ntabwo icyaremye isi yose cyageze aho ngo gifate abantu bamwe ngo mujye kuturemera u Rwanda. Ati oya, natwe turashaka kuba abaremwe na cya kindi cyaremwe turashaka kuba abaremwe na cya kindi cyaremye isi yose. Ati ntabwo byakunda. Yavuze ko nubwo bimeze bityo u Rwanda rwifuza amahoro. Ati hejuru ya byose turashaka amahoro, turifuza amahoro, tuzayaharanira, kandi ushaka amahoro yitegura n'ibindi bitari amahoro. Ni uguhora yitegura ibitari amahoro. Iyo byaje ariko ariyo washakaga wabigenza ute? Ushyiraho uburyo wahangana nabyo kugeza igihe amahoro azabonekera. Ni Perezida Paul Kagame
avuga ku mutekano urasirazuba bwa Kongo ndetse n'uburyo u Rwanda rwo rukomeje kwikorezwa imitwaro y'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyugarijwe n'ibibazo by'intambara z'urudaca. Hanyuma u Rwanda kandi rwakiriye abandi banyarwanda 337 bari barafashwe bugwate n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abatashye biganjemo abana bangana na 234, abagabo 24 n'abagore 81 banyuze ku mpaka munini wa La Corniche uhuza u Rwanda na Kongo. Batashye kuri uyu wa 11 Ukuboza, bahasanga imodoka zibategereje kugira ngo bajyanwe mu kigo cya Kijote mu karere ka Nyabihu banyuzwamo by'agateganyo. Abanyarwanda babaga mu nkambi y'agateganyo ya Goma nyuma yo kuva mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo aho bari barafashwe bugwate na FDLR. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza Ishimwe Pacifique yibukije abatashye ko ari imbaraga igihugu cyari cyarabuze. Ati mwe mutashye mumenye ko tuzabafata nk'abantu igihugu cyari cyarabuze, ariko twishimiye ko tugiye gufatanya namwe mu kucyubaka. Mugiye kunyuzwa ahantu hamwe, mufashwe kubona ibyangombwa by'ibanze, nimujya gutaha muzahabwa amafaranga yo kubafasha kwinjira mu buzima busanzwe. Ibyo bazahabwa birimo amafaranga y'ibanze yo kubafasha gutangira ubuzima, aho uwatahutse arengeje imyaka 18 ahabwa amadolari 188 y'Amerika, uri munsi yayo ahabwe 113 y'Amerika angana, ndetse na buri wese yagenerwe n'ibyo kurya by'ibanze bifite agaciro k'ibihumbi 45 by'amafaranga y'u Rwanda. Ngayo nguko rero reka mbashimire cyane kuba natwe muri aya makuru mu by'ukuri muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 12 Ukuboza 2025. Amakuru n'ibiganiro byo kuri KTV News nakagaruka.